Jotono lamchok so rajahani khupo channel de kian mongkhe dobin jong pringse tini nambus kangwo khupokta Jotono palma sing mongkhe bose bo video chingyo blue way scam ching ong sammo bai khe tini Kanchanpur hate opo jethi opo blue lo ke ha se yo mo ong to aramboya abo ha se leithingyo YBN ex president ba tangsong akhe tre songrongmani central vice president akhe jampoi haduma scam ni insiyo chongsiyo Dr. Pacho ye laithanema Biswajit no buthe apu bo Dr. Pacho wainsara weke pal ongye se Biswajit bormano buthai yo abudike monchora we pal ongye se bong budike gothana kyo abuding ummo baike tiniyo pho borowo chung sai ke simai mokhe bruni kaimbai ching so phairiye brang area brang muza ye brang rini kosia ake bruni muza ke bale scam parapa la se klai sing pe tha nang bo muza no la neng khe chini muza phono nang scam para ya karya mari nai hinge bodi khe salaye jangni thongye salaiha arin pho bo ha sileting ha ba leiting yo jai inyakho ke aboni loge otre tosil nini satnala phongthong Kanchanpur tho pakmonong tho abornitre bangmatre officer ophono phaye borowo maya phaipio mami ke bono solve khelenen ba pandawa abudi beno boileya kho ongye tini jora pho boileya kho ongye thangha tre buskang brekhonai akhe jotosu brune NGO to nai buskang nangkhronen ba pandawa nang jotono masiripio mami ke tinio bingle TCS officer retire raw officer retire rok se brang phaye bodike ha hinke nang krupio arembo ye tinio sinile aborowa naiphin hanke bruni bangma Kanchanpur area wo NGO to nero phaimono ya khe ongwe to arembo ye buskangmotre pal sanyo boro nang krup henen ba pandawo akhe nang rai sanjinte paithe ajarawo khna tonen ba pandawo no kabawo যে বাউন্ডারি সীমানা খেমান পান্ডাও লালজুলি তহসিলদার বমন তহসিলদার সাতনালা দশদা তহসিলদার কিয়ে চিনি রেভিনিউ ইন্সপেক্টর কাঞ্চনপুর SDM কিয়ে চুম্বা বাউন্ডারি কে চিনি ফাইলেহা অনেক কিছু পশ্চিম মনপুয় ক্লাই থানায় তহা চিনি থুমতাপাড়া জারিহানপাড়া বা কাংরাইপাড়ানি পশ্চিম মনপুয় ক্লাই তুইनै তহ পাত্তা অনেক পাত্তা কালেকশন के अनेक पाट्टा बरो सुइरि मतो किंतु आबो पाट्टा बाय जेमन पश्चिम मनपय पारानि ब्रो खाक्सी पारानि ब्रो तिनि ताकुस कामरो ब्राह्मणो जाबो थुमता पारा सामो पाट्टा खुइख्लाइते मतो था उमि मरो बरो महाबिसिन त पाट्टानि सम्बद्धो थाइ के जीवनो चु कम्प्रोमाइज उलाइमाया जीवनो चु हामलाइमाया मावनो सु तो इनके त्रे काउखा ब्राउनि मुजानि वाइस के हाइके मुजानि वाइस हाइके पश्चिम मनपय फ्लाक्सिनी मुजा हिंके थुमता पारावनो सुफाय था ब्रन मुजानि वाइसुन तो के ब्रन सीमाबद्ध बाउंडारी थुमता पारा सुफाय था ठीक है दे के ब्रो तो तिने ताकुस कामना के मुजा वाइस वसे चुनो बाउंडारी खेफिरि सिदि हि साहा इनके मुजा वाइस व बाउंडारी खेके जमाराय मुजानो खाली खेरिदि पश्चिम मनपय मुजा फ्लाक्सी मुजा बो ब्राउनी बाउंडारी कायरि हाइके जमाराय मुजानो खाली खेरि नंथौ ये जतनक तेहा जमाराय मुजा के ब्रोसो पूरा मनचल पारा माइ सिया थांगौ बाय सामाइ सिया थांगौ आबनो खाली खेरि नंथौ पारा होइते जेमसा जरा मुजा वाइस नदि बावले नंके आबनो पूरा खाली खेरि नंथौ इनके जांबो पश्चिम मनपयनि मुजाफोनो खाली खेरि नाय आरो ये सिदांतला आरो खेबो त्रे काउथेहा बखेबु पूर्वे पुओ सुं ट्रेडिशनल बाउंडारी ब्राउफोनो थुया मदे जां ब्रुरोफोनो थुया मदे किया जानां चामा जावो 50-50 बो एकटा केहा पिलार किए नुं ताकुस कामफोनो जामबाय जाबाय खायदि नुं ब्रु ताकुरोफोनो जामबाय ताका सादि हिए के सिदांत खेरिन उथो आरो हिए जतो जिनि ब्रु उया पूरा बो 12-13 ता पारामानि उया दिने बकाउचुं बरनो गुसनारिहा जतो ताकुरो क्रो media friend no जतो ना खुमिया नि कम बरनो था सिदांत ले बल तिनियो तहसिल फ तंग उनका जां मिजुनि ट्राइब नि ब्रखनो तंग तिनो जे सालाइमन दिलक माम के सलुशन या कोन कौ दे तिनि जे सालाइमन मते के आबो के सलुशन उमैया
Brown sawo chuno pochi monpui jeta simana sumam dora boundary chuno kheri di. Inke chini bru rau saha chung abo boundary bele chune tongya chune muja wise le tongya chini area wise se chune tonai chung phono chaye drau to no bagan ke drau to ne nao chung phono drau tong tho adang bro phono drau tong tho bro ta khumi jora phono ta thui tho chini bru ta kuro phono ta thui tho sama jojo to drau el to na hiya chini brun theke kusonari ake puni sima eksu hugra bro je dormo ni hisabe bak lai ye lalai ye bagan khele hu jalai ye tonglai mo abodi no ongtho hiya bru ro ke saklai ha Brong ke boya. Brong ke abono ke boya inke tre khe jodi bro boya hongke boro ke kau hiya kau ma salai ha ngrau pochi mon poi ni mujana samasto mujana ni boundary khena inke domare mon poi pura khali kheri di chuno are hiya bru ro ke saklai ha are ke bo domare mon poi domare gausaba ni nau ni je simana no tongtho abo domare ni de mujano phono mai sing tongtho no problem kono mohabo saya chung pochi mon poi phono bru ro phono kisu ta mai sinai no phono ta sa tho jang chaman chung brown ni jang poi ha thai phono thanglai mai trai knai ai chu khor ja sob samai chung thanglai phaile ka hamake hamlai tonglai nengke jepho bo je ake phuni 1945-47 इंग्राजियों जे बरोबो मतंग खेमो बीएसएफ केम तोमो आरो बसे जांसा खासे चाल तंखो आरो हिफिफो आबरन जराव के सीमाना बो हाकसेम तन मारकिये बाउंडारी खेरी फिजिस तो आरो के जामब्रु ताकुरो फनो बागान के तेफो क्रिखा हु केसा तेफनो क्रिखा on thami body khie kheri ake bru role mane ya no tha sida sidi kau ke bonong tha joto takuro no bo kau chai ma inso kin do nai. Thank you for coming and witnessing this important event that is trying to find peace and solution between the two communities of Bru, Biak and Mizo here in Kanchanpur subdivision. We are grateful that both parties come with the willingness to settle mutually, and whatever decision is made, I think it will be peaceful, mutual and respected. And my request and also our commitment from our side and also my request to the other party is that let's continue to discuss and make dialogue and come to a peaceful and amicable solution so that instead of conflict we maintain peace, instead of so to say backwardness we maintain development. And with this agreement I hope both the communities in Tripura will live more closely. In fact, both the Bru and the Mizo community are inseparable. We live side by side for centuries, for many years, and for peaceful coexistence, such kind of understanding. Whatever is to come up later from the administration regarding the demarcation of traditional boundary, I think we should both agree and respect and honor it. Thank you very much. Okay, now it's already over. So what is the result of between discussion of two parties? I'm not sure if it is over yet because you know we have not the power to say this is it, this is that, because it has to come from administration. Okay. And administration is still collecting documents from both the parties so that it will help them in their decision making of trying to find out particular traditional boundary which can be acceptable to both parties. When I said acceptable, not only one person is happy, both the parties must be happy with it. Thank you. Okay, your identity please. I'm Dr. Zarem Thiam Patel. I'm the General Secretary of Jampu Hill Mizo Convention. I'm sure most of you have already known me, and most of you are friends of mine too, and most of you, many of them are patients of mine too. Thank you. Thank you so much. There are many religious people from the ancestors. My grandfather, their grandfather are there. What if the land been there and this has to be done? This has to be given to the young? No. There has to be mutual understanding. There has to be mutual understanding. That's what I'm saying, brother. Nobody will get this land. I will occupy this land. I understand, brother.
khakcha ha jotono raja hani khupo channel la ye tongne ro nang ain channel nok tang khe subscribe share ke ding ya na no ka bo